Alright, kalokere ka thongi inyakethira dina imwe tukirire kuri na kapio entere isha mero indi kwi kura borokere kuri na kathutira tugitegera magatheti ndiri na Daily Nation ira nkirenda twambiririo kumurika yara ya kipaumbele tuku ya narua iri tariki 18 mweri jujwa itano ni kajumatatu gake gambita kabu mudharimi goko ni Meru TV. Thank you nonto bwa korokani amuna bautu tugitegera jara jai kipaumbele ndigorone na shoni nteto ningi kiriro na gukaya kwa biashara ba matatu ningi akenya kwa ujumla bungi bura bwa kipaumbele kile uthi bongatheti ya Daily Nation ni Kenya iri ugwatine bokwithira gikirwa sanctions ni US ni United States of America nonto bwa Kenya the government kwithira igikirira uoru bura bugwitana mbere agents baraba ku recruit Kenyans gwita kurwa kirindwa gatigati ka Russia na Ukraine ini na mpoipo na ndeto ambiririe pinji 2 iritegera total shutdown ira gukujirwa ndigorone kirimeja towns and cities ndigore ya Kenya gutena matatu ningi inya ikiangaratane mantu igi kithomo cukuru arungamiri ba mashukuru ba kira ashiari baithere barina na bao machine onto ba mandamano yara erigiri kumanarua ntuke narua actually nonto bwa mugomo jo biashara ba matatu kana matatu owners association baraba rekete kuruta ntomeria mugomo jo munene ningi bakiuga ni maandamano gukinyiria mogaruku nonto bongarama ya uturo kwinyelia mu biashara muno wa matatu nonto bagwitia kwa magori ya petroli na waitithia ni transport gwatuika nabo akenya ni bakwithira kidogo wakifinyilika na akilalamika nonto you can only increase for a bit indi ugaithira ugitithia ngarama mono Kenya nabo baikwa bakinoga argument ya ene matatu bakiwa it's not fair kiribo ninge inya kiri abiria nkiruki gwitia kwa products kana machinery kana tuchuma twa repair kana kubithiria ngari service so bakiwa ni mpangarato nene ningi bakiuga inya nyuma ya levy irairuta wanonto bwa kwagirithia barabara cia Kenya bari aitithia matatu ni bakwithira baikirukira mantu ya maomo nonto bwa potholes marinya kwithira yakiura barabarene gwatuika ni ngari ni kwenda repair na service frequently kiribura ibati kwithira na batu kwithira bakiona kanyamu gakega nonto inya bwa chuma ile kwa important ni gwikirwa ka muthitho nonto bwa tax na cio ni citetie magari. Okay, page 2 page 3 iritegera mantu yegi mutana ora worire nteresha kitengela ni rugono rukwithira sorry rugitegerwa narua ni ntuka 50 nyuma ya Fortune Muthina Kinyanzui mutana wa miaka 34 kwithira akiura akungana na video cia CCTV aonekere agikwa mateka ni antu baikirite mask yari tariki 26 mweri jwa ithatu ndio awatirwe DCI ni bagwithi na mbere na uchunkoni bakiuga bwana Kinyanzui na usikite kirigi changa cha kiye kuringa okora gukirukira mitambo ya kinande kana gukirukira rununu nandi no bagwithi na mbere na uchunkoni ende munyanya wa Fortune nwe Miss Rebecca Wanzala naititi na mbere gukinyeria kioto kia mwendo wake bwana Fortune Muthina Kinyanzui ora akiwenya nyuma ya gwita kiri gitengo ke DCI kitengela na idirite kidogo ni rwari ni royo uchunko ni bugita na mbere akiroma mantu ya gwita na mpwe kenda ona kioto kia mwendo wake. Page 4 iritegera Kenya kwithira ugwatine bwa wikirwa sanctions ni US nonto bwa thirikari
kwithira igikirira worubu kwithira bugithitu na mbere akenya muno youths bakiringwa ukora ni agents barako ba area kuri na ngugi cia bata rugongo inde baikinya Moscow Russia gwatuika kabaigirwa uniform ya majeshi bakaerwa kabati mwanka naria kuri na ndo gatigatika Russia na Ukraine. Ni muswanda jokinyithitwe mbere ya mbunge ya USA ni representative wa South Carolina Joe Wilson na Jonathan Jackson wa Illinois baraba kinyithitie bill kana muswanda jwa Kenya gwikirwo sanctions nonto bwa gutetheria Russia akorwa na Ukraine ndwa ira Kenya batibati kwithira bagiusika kwa hivyo itakuwa sanctions ni bill ithirite igikinyithwa garune ya Ugambi ndigoro ya USA na eu ni page 4 na 5 igutegera rugono rura sanctions eu inde page 6 iritegera mantu yegi aritani bashukuru shankathi egoro nisio universities teaching and teaching staff likana mwaka collective bargaining agreement CBA katika thirikari na kiama kia wasu niyo ya 2027-2021 thirikari ndiritere na irando 3.9 billion cia arutungugi kiri mashukuru jankathi ya iguru na nande kiri supplementary budget ira irigiri kwithira ikiagirithia mantu yegie budget mwaka juu ni kwithite gukel kanyamu ikatengi nontu bokurea irando ria university staff arrears irashid baithirite bakidai serikali for the longest time iki supplementary ya mwaka juu kidogo kabisa kauka kaithira gaitonya 3.9 billion ni shirika ithira igitonya ningi kuria marando jau ja arutungugi bashukuru isha nkathi ya igoro nicio ma universities so afweni kiri the wasu members the staff ba the high education institutions. Okay, page 7 ni gutegera nkinyangano kiri kiama kia ODM na Region Badi or CS wa Treasury etite na mbere kutharikira Winnie Odinga na the Odinga family na ndi Raila Junior agishumirie na kwira Badi stop disrespecting my family, stop disrespecting the Raila family nonto miaria ruarua ya Badi kuga Winnie Odinga utigite ashinda aringiri kura nibia kwa appointed ithirite ari na bio na nande Raila Junior kiuga kuja pole boss stop disrespecting my family. Yo karina bata kirigathiti ya Daily Nation mwerekeria ambitikiria tugaita break mbere tuta break ende kiri editorial cartoon ninkona mantu ya KRA actually ni kwenda kuvumbua mutambo yo kinande yo ureibwa ogoti de gorone niyo mantu ya kwithira ya gitegerwa kiri editorial cartoon atwete break yu toshokera tukethia tugitegera the people daily. Wait.
Kagwe uri mu Kenya muchiacha na nukuria ni kiama kiriko ugatonya gukinyaniria kiroto giaku gichiacha nandi kiama kia Nopeo ni kirugurite mirango yakio ni undu bwaku nandi no uchiandikithie no gatuika mukiama wa Nopeo uri muchigo waku dial *509# na uthingatire uria umba guchiandikithia ta mukiama wa Nopeo kana guchiembiria kiamene kiria uri na gitio kugweria nkoroki no uchiandikithie gukorokera eCitizen kana kiri political party portal gukorokera www.ipps.orpp.or.ke kiama kia Nopeo nikio gitongeretie Meru na Kenya ngima chiandikithie narua ta mumemba kiama toriuga Nopeo tupande ngazi pamoja. Karibu Embu College, mahali vipaji vinageuka kuwa taaluma. Hapa tunakuandaa kuwa mtaalamu mwenye ujuzi unaotafutwa duniani leo. Kozi zetu ni pamoja na biashara na uhasibu, kupata msingi imara wa dunia ya fedha na biashara, uandishi, kujenga, kubuni na kuunda suluhisho za kifundi, ususi na urembo kwa ubunifu unaogusa maisha na kuongeza uelendi, upishi, kuleta ujuzi wa mapishi ya kitaalamu na ladha zinazovutia, usimamizi wa utalii, kukuandaa kwa fursa katika sekta ya utalii na huduma, sayansi ya kompyuta na tehema ambapo teknolojia ya kesho inaanza leo, elimu ya udhibiti wa uhalifu, kuchangia usalama na ustawi wa jamii, mhudumu wa afya, wahudumia wengine kwa uelendi na huruma, udereva kwa ujuzi salama na wa kuaminika barabarani. Chagua Embu College. Safari yako ya mafanikio inaanza na hatua moja. Jiunge nasi leo, ututembelee katika mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok ni @Embu College. Embu College, skills to go places. Tugushokera nyuma ya gutegera ngatheti ya Daily Nation atutegere The People Daily uthibunga ngatheti ya People Daily bugitegera Ruto's Point Women kana atongeria ba ekoro baraba ya itwanya totongerekere thirikari ya UDA kurina Sophia Soipantuya, Rebecca Miano, Mary Muthoni, Alice Waome, Anne Waiguru, Susan Kieka, Gladys Waga, Cecily Barile, Karen Nyamu, Betty Maina, Sabina Shege na Gladys Boss Shole. Some of the women leaders baraba kothetera muno thirikari ya Kenya Kwanza bauni baraba ikire murengo ya tamu ijire two term. Alright, page 2 retegera mantu yege public servants kire obisi ya DP baraba iregeri kwedera bagishi bere kire siasa kire kinyangano shage siasa nontu nandi wero egete kire obisi ya mwingi kidogo siasa nayo unaweka kando kulingana na sheria. Public servants ni baregeri kwedera kidogo baki resign kuma kire obisi ya DP dabo baitonye kire ngurumanio shagi siasa in the next 6 months bakibangania kiothe kyao na nditabidi amenjusulu kenda nabo gwitonya kire kurwira ite mwanya kire kithurano kya 2027. So mieri 6 twethire nandi tuki kujira mass resignations kire babaingi kenda nabo bara bagaitonya kire ngurumania isha siasa. Okay, tutegere mantuige thirikari cia matura page 3 tegera thirikari cia matura
na area counties cirigiri kwithira igi collect more nontu bwa guitithia kari ugoti kenda bomba kwithira bakimilikilia mirandi mingi iraithirite iti milikilitwe iti agirithitwe kenda itungatira kari nontu bwa kanyamu nako gushirwa kuma kiri thirikari nene. Itabidi pia wameanza kunjipanga kenda nabo baithira bagishonera gauntu kana kanyamu gakwitithia na mbere mirandi ya maendeleo maturene. Indi kaingi ugoti bukiuthuranua mbesha iraka itumika bura butibati shibati kwithira of course ugoti buthuranua buke allocated appropriately kiri mantu ja bata. Page 5 nditegera mantu igi siasa cia DCP siasa cia murego jo one time Gachagua agita na mbere na nkinyangano cia gisiasa muno rubari rwa Mount Kenya na aria aitite na mbere gutongeria muno kira gikuonekana ya Mount Kenya gucieberia kiri ngwataniro yao na Rais William Samoei Ruto. Okay, John Mbadi no mantu jetite na mbere kumuma nyuma na aria bamo batongeria kumaluo Nyanza baitite na mbere kumeneria miaria John Mbadi iratharekerete Winnie Odinga akiuga respect the Odingas, respect the Odinga family, rekana na watu ya baba, stop abusing them, ukabachambia kana waria ya mae ukabariria bura utekearia Raila Odinga ai moyo, pointing at the Raila Junior na Winnie Odinga baraba idirite na boba kiaria miario ya kumeneria Rais William Ruto. Of course John Mbadi akiaria kaithira akiretera Rais Ruto indi no yakaithira gikinyanga the Odingas. Okay, kire editorial cartoon page 10 ya kire daily people daily nditegera mantu igi maguta gwitia kwa maguta ndigorone kuria kuretete gishangasha ningi narua kuri na mugomo jo munene jwa biashara ba matatu nyuma ya kwithira bagitumiria mugomo ntuku ya narua ira bakuwa ni total shutdown untu burabo affected buka affect inya learning kiri major cities in Kenya na araya aritwa kuringana riboti kiri arungamiri ba mashukuru barite aritwa leo nontu maandamano bukaithira bugita shule today nontu inya bwari to batumera mambasi inya mambasi yatumera beterori na yangi yatumira diesel so kidogo pia wao wameambiwa kuna mpangatano barabarani pia wao watulie kidogo watapangwa baadaye. Hiyo karina bata kiri magazeti ntuke narua muno zaidi ni maandamano yaitite na mbere gukujirwa tukaithira tukikureta mbisha cia imwe kwa imwe cia burabu gwita na mbere nya mutindo jo kangangi gutina mangari mutindo jo kangangi actually ukaithira uyite shughuli ciaku kidogo tansamehe nonto magari nyajo kidogo hakuna nonto bwa mugomo jwa kindigoro jwa biashara ba matoto bagita na mbere kumeneria gwitia kwa maguri ja beterori retu ni ritho inya tugitegera garo ya Ogambi USA borekendera ikigita igambare nonto bwa musanda juju kinyithitu mbere ya garo ya Ogambi United States of America nonto bwa sanctions sira Kenya kwenda wigiro ni USA kisa na sababu thirikari ni gukirira woru bwa akenya kwithira bakiringwa munanda na gwikwa ndigoro cia Russia nara kurina ndwa gatika Russia na Ukraine baba inge ba vijana wameaga dunia baba inge batiwa bari na ngurario cia mere ile ka affect utoro bwao na without any compensation nobody cares about them. Musalia Mudavadi akiurwa kiuria ni kweria kwepa there is no coherence kire anseke na basi USA bakaua kulingana na intelligence ya USA kiwa mu thirikari 36 countries ndigoro ya Africa nitumikite kirendwa ya Russia na Ukraine batumero ya human fodder nontunande Russia batikwenda na bao bata utoro
batikwenda ndakashi ao nari bao baithira bagitandwa gutauturo bwao ningi bagitibo na ngurario 36 countries in Africa nisio USA kulingana na intelligence baithirite bakimurika nonto nisio ikwendia na bao nisio ikwendia ari bao nisio ikwendia atana bao gwita nabo bagayukia nafasi ra ya barabara Russia nabo baba inge bao African young men and women bakwa ikubatibati kwa bya mapema bagatiwa na ngurario Asia mere baba inge bao team military operators bamwe bao bathomerete ithomo mwanya bange ithomo bya ubundi na otea indi bakiringwa okora bakirwa ningugi bawitura ome kana kazi majuu nikitwe mitaratara yu inyekere thirikari ya Kenya kwanza kazi majuu kumbe si kazi kama wanaitite kwa human fodder. It's very unfortunate ntubura bwithirite bugitegerwa na gwatwika nigaro ya gambi iri USA kumurika mantu ya tigaro yetu iri muji munene jwa Nairobi. Our parliament is asleep in terms of kutetera muno mavijana baraba ithirite bagita utoro bwa ntere cia Russia watwika nandi nigaro ya gambi USA ikona bure woru uwi unyumo bwa mavijana kwithira bakia human fodder kirindwa Russia na Ukraine and the parliament is mum and does not speak about this evil in the society. Yau yari magathetine ngakwendera karu kiriga kega indio geta kuraya nonto kindano bienine nchamurano bienine bomborano bienine na mount ya michezo ureterini MC Tesh na gikosi kiawe bakaithira bakimureka niatia Chelsea barayirwe kiri mantu efe nonto nkomenya Tesh akithira gikutariria kwi mantu ya penalty ya bati kwithia reo indi ya teo lakini kwa mengi zaidi watanira na MC Tesh na kikosi mzima nchamunano bienine unbito akamudharimi ithira uri na rukiriro rwega na ntukenja.